Poilano jotono haina helam sugan YouTube channel o khaklayo no kaham no tongo nei hingga jotono phone kaham phaiding jeng tini Indian constitution tai bupore adopt khaika bupore enforce khaika bono jeng nainai thanglai tai article koita schedule koita part koita bono nailai hingga nainai di 1 number o sini Indian India constitution bising article hingga 395 schedule hingga 8 part hingga 22 part hingga 12 season hingga ba section number 22 committee hingga 22 committee khana nei nangka hingga adopt hingga saka 26 January 1949 hingga enforce hingga 26 1950 hingga Chin India ni constitution father hingga Dr. Bimrao Ambedkar ji bono Chin India ni constitution father ni sini jagoi dong hingga chini je 1950 o je chini constitution enforce khajimani yagola tabuk taisa article barika schedule barika tei part bo bari thangka hingga jeng bwskang nailai koita article tai koita schedule hingga tabuk nai di present o koita article tong hingga 470 article tongo hingga schedule hingga 12 part hingga 25 part amendment hingga 105 amendment hingga chini constitution haika ba chini Indian parliamentary system boroni bo constitution haika ba bo jeng harjaka bo country ni ga bo hingga England chini Indian constitution swnamnani thangtini bo jagani na harjaka England, Germany, France, USA, Australia, Japan, Russia abo hairokni constitution harjaka hingga tabuk sanani thangka chini Indian constitution chini India freedom of 1947 15 August hingga chini constitution haika chini article swnamnani nangkha 47 hingga 48 49 52 year nangai thangka hingga jeng tabuk bwskang nailani chini fundamental right chini fundamental right koita tong haika bo article ching bo article jora fundamental right nainani thanglai jeng bwskango fundamental right tongnai di 1 number article total hingga 14 ni simi 32 hingga article 1 number right to equality mane jeng right to equality ta buchil right to equality o tabuk nainai di tamo jeng tabuk caste system haika ba dormo no tuyoi religion bwrwi chela bini mane kono borok no mane boisommomulok achoron khlai maina haika ba bo bwrwi bo chela bo hai jati ni hinui bono nung mane tamo hinai selengui manglak jotono soman bhabe tongnani adhikar tongo hingga tabuk nini qualification ni jara qualification ni bisingtwi no government job bo rwjaknai kebo mane nungo bwtwi jati borok nungo bo hai bwrwi nungo bo hai chela twi mane caste ni borok hinui mane jati goto khlai kono boisommomulok khlainani adhikar kwrwi hingga 2 number nai di right to freedom abo article 19 ni simi 22 right to freedom tabuk nung khoroksa India ni citizen wngwi tabuk ang khoroksa state ani Tripura ni ang Tripura ni je kono jaga India ni bisingo je kono jaga thangnani ani adhikar tongo hingga tai dol khlaiwi ba songo somiti mane tabuk je kono conference khainani adhikar tongo nini right no twiwi nung andolok khainani adhikar tongo nono kebo obono segui naimanya nini o article right to freedom article 19 tei 22 hingga 3 number right to against exploitation mane tamo tabuk shosoni biruddo erodika mane nono tabuk shoson khlai tongkha je kono jaga o nono botok khlai tongkha haika ba nono jor joboti khlai samung khlai tongkha company industry obotirok hingke no mane nini right to against exploitation article 23 tei 24 ni bisingo khopjakya wngwi thangnai hingke nono mane jor joboti khlai 14 bochor boyos hingga 14 year chwrai rok no kono industry company ro kaam khlai rwnani adhikar kwrwi hingga tabuk 4 number right to freedom of religion article 25 tei 28 right to freedom of religion ni khabo personal matter tabo sini India bo joto religion khlaimani haipano ni je religion nung je dormo khaimani abo tai mane buini dormo o jate haima effect ta wngthing obono o jaga o sajak tongo hingke religion ni bumungoi school kono institution establish khlaimanglak hingke nung religion ni bumungoi kono buini selengui manglak khoroksa religion ta kaisa khoroksa haima saimanglak oboni hingke tabuk right to freedom of religion ni article 25 tei 28 hingga tabuk culture and education right wngkha kaisa chini Indian fundamental right khopjago nini culture basa tei shikha nung joto jaga thang khlaimani hingga right to property obo kaisa fundamental right ko tongo article 31 obo next obono tui explain khainai hingga right to
constitutional remedies right to constitutional remedies dabangni je o fundamental right obo nung judiciary haimyango tongkhabono tui nung supreme court high court thanga bono tui case claimane supreme court nung article thanga case khaine 32 high court 226 article bising tui ning case khlai mane right to property inka kaisa fundamental right ni bisingo no khobjogo article 31 phiaba right to property obo tamhinai 1978 44 constitution amendment ni bisingtui obono right to mane fundamental right ni nori rejaka hai ka bat khalai rejaka obo taubo jaga tonijak article 300a o bono toni rejaka right to property no fundamental right ni noroi 300a hai ka article 300a o bono toni rejaka kha khalai noro kaham kono bujima kanani ke noro tai tamo bahai video nainai mo chung noro comment khlai di ano support khlai di जों बाहाय गनो सोलोंलायनाय कुजुगु कालायनाय इंगे बेले बेले के हामबाय नरक सापर्ट खालाय तंमोन बागै जतन न हाय हामबाय माया फारो।